Ngiyo inkuru nziza itunguranye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hagaragaye amarenga agaragaza ko umubano isaha ku isaha ushobora kongera gusubira mu buryo. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi ateguza intambara hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byari bimaze iminsi bivugwa, none kugeza amagingo aya ngaya muri amakuru dukurura aturutse mu Burundi yemeza neza ko hari ibiganiro bishobora kuza kuba hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ubu tuvugana bishobora no kuba byatangiye biri kuba nyuma y'uko u Burundi bwamaze kwigenzura neza cyane bukareba bugasanga bukwiye kugirana umubano n'igihugu cy'u Rwanda kubera impamvu tugiye kugenda turebera hamwe. Ese niki cyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye yemera kuva ku izima ndetse no kwemera ko hagati ye n'u Rwanda hashobora kubaho ibiganiro, hanyuma imipaka yombi yaba iy'u Rwanda ndetse n'iy'u Burundi ikaba yafungurwa, hanyuma abaturage bakongera bakagenderana ndetse imihahirane hagati y'ibihugu byombi ikongera igasubira mu buryo. Ibi rero twavuga ko byaba ari ibintu byiza cyane hagati y'abaturage b'u Rwanda ndetse n'ab'u Burundi, nyuma y'imyaka itari mike cyane imipaka y'ibihugu byombi ifunze. Gusa umupaka w'u Rwanda ntago wigeze ufungwa kuko nta murundi wigeze ubuzwa kuza mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe yabishakaga yarahageze. Hanyuma rero Perezida Evariste Ndayishimiye niwe wari warafunze imipaka, none rero hagaragaye amarenga agaragaza ko ari gushaka kugirana umubano n'u Rwanda kugira ngo imipaka y'ibihugu byombi ibe yagira gute yafungurwa. Ibi ngibi rero ndaje tubigarukeho, ni inkuru imaze kwandikwa none ahangaha, turaje turebera hamwe icyo ishatse kuvuga, hanyuma turagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Andi makuru avuga ko hari umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo w'umudamu wasambanyijwe na FDLR cyangwa se bano tubita interahamwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, nabasize bakoze jenoside mu 1994 ubwo bakoraga jenoside bashyigikiwe n'ubutegetsi bwari buriho, bwari burangajwe imbere na Habyarimana. Perezida Habyarimana niwe rero wari ugize gute, wari ubashyigikiye nubwo yapfuye rugikubita. Ndaje gato mbagezeho aya makuru mbibabwire. Uyu mugore rero akaba asambanyijwe n'abagabo barenga hafi ngijana baba FDL ndetse akaza no kuba yapfakajwe, akaba yiciwe umugabo we. Turaje byose tubirebera hamwe, nagahinda gakomeye cyane kuko yandujwe na sida. So rero byose mugiye kugenda mubyumva muri aya makuru ngiye kubagezaho. Hanyuma kandi turagaruka ku makuru y'imirwano iri kuvugwa muri teritwari ya Masisi. Ni byinshi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma niba udukurikiye ari ubwa mbere, reba aho hasi handitse subscribe ubundi ukandeho, hanyuma ureba handitse like ukandeho, naho ujye muri comment ushyiremo imitima umubwire ati turi hamwe cyane. Hanyuma nanjye ndagaruka nkugezaho aya makuru mu buryo burambuye. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye ndagira ngo tuyatangirire ku bintu bibaye none ahangaha ku barwanyi ba M23. Ndagira ngo duhere mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, tubanze turebere hamwe situation uko zihagaze, muvuma uko imeze, ese intare za Sarambwe zimeze gute. Amakuru rero ku buryo burambuye nkuko nari mbabwiye, umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa wamaze gutangaza ko wivuganye abasirikare ba Wazalendo nyuma y'igitero gikomeye cyane bagabye ahitwa Ruvungi hakicirwa abaturage basaga 8, ko rero abo bose babikoze bakaba bamaze gutabwa mu mvuto, ndetse abagerageje kubarwanya akaba ari bo barashwe. Abarashwe rero n'abasirikare barenga hafi, niba ntibeshye ni barenga hafi 9-8 gutyo. Abasirikare rero bakaba bishwe ku buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba 23. Ni mu gitero rero cyabayeho mu gicamunsi cyo kuri itariki ya gatatu niba ntibeshye z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Mu ntangiriro z'umwaka habayeho imirwano ikomeye cyane muri bino bice byombi, aho rero guhera tariki ya mbere Mutarama 2026 umutwe wa 23 wari uri mu mujyi Uvira, hari harimo kuberamo ibitero bikomeye cyane, ariko biza kurangira aba basirikare bafashwe bakaba bafatiwe ahitwa Kiriba, abandi bagasangwa ahitwa Sange nyuma yo kwica abaturage barangiza bakanabasahura ndetse bakanasambanya umwana w'umukobwa. Amakuru aremeza neza cyane ko rero aba barwanyi baba 23 abo basirikare cyangwa se abo izo nkozi z'ibibinyire zafashwe ku mugoroba
w'ejo tariki ya 2 Mutarama 2025, aho rero bano basirikare ba M23 abakoze operation abeshi ngo bivugwa neza ko byagizwemo uruhare n'abaturage mu gufatwa kw'aba basirikare ba Wazalendo. Ibitero kandi byagiye bibaho kesh gashoboka, byagiye bigabwa ku mutwe w'inyeshyamba za M23 rero ikaba yaragiye ikora ibishoboka ibyo aribyo byose mu rwego rwo kugira ngo barinde ibice hanini baherereyemo, ndetse ibice byiganjemo abaturage baba civile. Ubu ngubu rero bakaba ari bo batangiye kugira gute gukora ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'umutekano. Hashyizweho kandi inzego z'ubuyobozi mu bice byerekeza mu Uvira no muri Plaine de Ruzizi, hashyizweho abakuriye societe civile, hashyizweho abanyerondo, hashyizweho kandi abakordofesi bashyashya bo kurinda umutekano. Muri make abaturage biyemeje kwirindira umutekano ndetse no kuwicungira mu buryo bukomeye cyane. So nguko rero bakunzi banjye, shuti z'akadasohoka zanjye, nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, bijyanye n'urugamba rwano mw'ubu burasirazuba bw'iki gihugu ntago rworoshye abe na gatoya, ariko kandi intare za Sarambwe zikomeje kugenda zikora akazi gakomeye cyane. Nguko rero, hanyuma mu nyemerere tugaruke gatoya ku yindi mirwano yabayeho mu mujyi Uvira rwagati. Biravugwa neza ko muri quartier menshi agiye atandukanye hagiye humvikanamo amasasu, ndetse kugeza maginga intare za Sarambwe zikaba zikomeje gukora ibishoboka ibyo aribyo byose ku bufatanye n'abaturage ngo habe hagira gute hacungwa umutekano, ndetse bice byinshi ntibe byagira gute byakigarurirwa. So tugaruke rero ku nkuru yacu twatangiriyeho, ni inkuru ivuga ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi hagiye kuba hafungurwa imipaka y'ibihugu byombi, waba umupaka w'u Rwanda nubwo udafunze, waba n'umupaka w'u Burundi, hakaba haberayo imihango yo gufungura imipaka ku mugaragaro, abaturage bagatangira bakagenderanira. Nyuma y'uko rero hari hashije igihe kitari gitoya kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022, ndagira ngo nibwo imipaka y'ibihugu byombi yafunzwe, niba ntibeshyeho gatoya. Ahangaha rero igisirikare cy'u Burundi aricyo cyabigizemo uruhare, ndetse n'umubano mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Burundi bushinza u Rwanda ko rwahishe abanzi b'igihugu cyabo, barimo abari bateguye umugambi wo gukora coup d'etat mu gihugu cy'u Burundi, ubwo bashakaga gukuraho ubutegetsi bwa Pierre cyangwa se Petero Nkurunziza. Uyu nguyu rero akaba ari uwahoze ari perezida mbere yuko yitaba Imana, agasimburwa na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. 2015 rero habayeho coup d'etat mu gihugu cy'u Burundi, biza kurangira ifubye. Hanyuma abayikoze bivugwa ko bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ari nayo ntandaro y'umutekano mukeya hano, cyangwa se hagati y'umubano muke hagati y'u Rwanda nyine n'u Burundi. Niwo mubano mukeya uhari, kubera ko u Burundi bushinze u Rwanda ko bwahishe wari wateguye uwo mugambi wa coup d'etat, akaba rero yitwa Niyombara. Uyu nguyu rero bikavuga ko yaba yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ko kuva mu 2015 atarasubira i Burundi, ndetse ku Rwanda rutigeze rugira gute rumutanga. Nyuma y'ibyo byose rero Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kureba, arareba aravuga ati ese ko dufitanye umubano mubi n'u Rwanda, nubwo dukeka ko abahishe umwanzi wacu, ariko birashoboka ko yaba atari nahari, wenda yarahungiye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, dore ko u Rwanda rwagiye ruhakana ko rutigeze rumubacumbikira, ko gusa hanyuze yigendera nyuma y'uko yaramaze gukora iyo operation bikarangira imupfanye. Perezida rero Evariste Ndayishimiye binyuze mu itsinda rikuru cyangwa se mu itsinda ryihariye ry'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyine w'u Burundi, biravugwa neza ko baba berekeje mu gihugu cy'u Rwanda kuganira n'abandi bagenzi babo hano mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo harebwe buryo ki hazahurwa umubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibi rero bikaba byabaye uyu munsi tariki ya 3 Mutarama 2025, nyuma yo rero bamaze kwisuzuma bagasanga ko u Rwanda nta makosa rurimo, ahubwo bo ari bo bari mu makosa. Niyo mpamvu rero bivugwa ko imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi ishobora kuba igiye kugira gute, ishobora kuba igiye gufungurwa. Muri ibiganiro biza kuba bishobora kuza gusiga hafashwe imyanzuro mizima, hanyuma
abanyarwanda n'abarundi bakongera bakabana mu mahoro ndetse bakagenderanira nk'uko byahoze kuva na mbere. Narababwiye ngo politike ni politike kandi politike ntago ari ugukina. So rero mnyemerere mbashimire, amakuru yacu tube tuyacumbikiye angaha. Mu masaha y'ejo nzabagezaho andi makuru mashyashya azaba agezweho.